Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan acara keempat, penyerahan syahadah kepada Khotimat bil Ghaib yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Nyai Hajah Maryamah beserta Ibu Nyai Hajah Umi Laila. Dumateng panjenenganipun kaula sumanggaaken. Proses penyerahan syahadah kepada Khotimat bil Ghaib. Syahadah pertama, Eva Maulida binti Bapak Mubasir almarhum Sriwangi Semendawai suku 3 Oku Timur. Ida Rohusnia binti Bapak Syamsuddin almarhum Tanjung Bulan BK1 Oku Timur.
Solihah binti Bapak Rusdi, Rantau Durian Lempung Jaya Ogan Komering Ilir. Imro'atun Fauziah binti Bapak Mu'alim, Varia Agung Seputih Mataram, Lampung Tengah. Uswatun Hasanah binti Bapak Ahmad Fahri, Suryakarta Mesuji Makmur Ogan Komering Ilir. Lana Ulfa Hasanah binti Bapak Ashari, Umbul Sari, Buai Pemuka Bangsa Raja, Oku Timur. Indah Trisnawati binti Bapak Muhammad Sanang, Kandau Buai Bahuga, Lampung Utara. Uswatun Hasanah binti Bapak Salatun Almarhum, Bina Kersa Mesuji Makmur Ogan Komering Ilir.
Ulfatun Najah binti Bapak Suyanto almarhum, Sumber Sari, Belitang 2, Oku Timur. Binti Saadah binti Bapak Ahmad Toha almarhum, Rawadadi, Buai Madang, Oku Timur. Ma'rifatur Rasyidah binti Bapak Ngadikan, Margo Mulyo, Belitang 2, Oku Timur. Alfi Nur Azizatul Maghfirah binti Bapak Ali Mustafa, Mulia Agung, Buai Madang, Oku Timur. Haniatul Humairah binti Bapak Anwar Mubarak, Mulia Agung, Buai Madang, Oku Timur. Ulia Mawadatul Hasanah binti Bapak Abdul Malik Al-Ghani, Umbul Sari, Buai Pemuka Bangsa Raja, Oku Timur.
binti Masyfiatil Fikriyah binti Al-Maghfurah Kiai Haji Imam Yahya Maksum Sri Mulya Belitang Mulia Oku Timur. Raudatul Jannah binti Bapak Usman Cahya Tani Lempuing Ogan Komering Ilir. Irma Wijayanti binti Bapak Suyono Agung Jati Madang Suku 1 Ogan Komering Ilir. Istiqomah binti Bapak Solatun Almarhum Bina Karsa Suji Makmur Ogan Komering Ilir. Miftahul Jannah binti Bapak Imam Mustaqim Sukabumi Buai Bahuga Lampung Utara. Nazilatul Ulya binti Bapak Nurul Falah Putak Gelumbang Muara Enim.